Areku tuh sat-set wi. Gerak cepat. Jangan sampai ngubu tekos elem budek. Bener mah boleh Gi. Sementara rakyat Morcora tidak sing ada ke Hendra. Ya monde wi. Kudu ngebadiaki sayembara. Pasapan orang sebisa mega Hendra oleh hadiah 100 juta. Bo, nyaman munde Gi. Di selawak cora punya tuang tata. Le, ji tepak wi. Mun bisa nyari komplit. Bi tokang tata, bi seteku. Nyari orang setaidi apa sekali rawi. Mun nyari si tadi apa sekali, berde tanggai. Keng beni tuang tata. Teku ongku keren kain kaki wi. Mari coba bi. Apa nih saya coba Gi? Coba narik kau ngetele TV. Taidi ke kemana apaan wi? Ni gun karo kemana to Gi? Pas teka aja moden, nebu toto. Abah, mau naji beni taidi apa wi? Aji ngol-ngol ada gigit sekali dia. Enjan kaki nyari si tadi apa sekali Gi? Beni ngaji saya maksud engkau wi. Saya taidi apa sekali ria. Mau pedeng ruah, tak apa-apa. Be, mun ngaji orang lau cora kendeng nek. Mun wi, tuli kebayaki undangan jawi. Tuli kompol lagi bagian tukang tata sebede lauk cora aja. Nyari tukang tata to Gi. Tak nyari lain na boleh. Nyari tukang apa boleh wi? Tak nyari tukang bet tapi batako boleh Gi. Ari ya beni aga bayi musola wi. Mapas nyari tukang bet tapi tukang batako. Oh iya Gi ya. Jasa tukang pijat, enja Gi. Kaki manyar ngelanyar ke jasa tukang pijat wi. Tukang tata kok. Marah jani beni. Pas jalan. Oh iya lagi. Kana. Ya Bik, berundangan dari Panggi. Undangan apa wi? Tenggin na kawin boleh. Tahu, baca di lah. Ayo ya. Ilang. Tak assalamualaikum batte aja. Pula tak teman tata colok enoreng rawon. Assalamualaikum. Dengan datangnya surat ini, kami selaku Kades Morcora mengundang Anda untuk berpartisipasi menangkap atau mengamankan preman yang sangat meresahkan masyarakat di Desa Morcora. Adapun yang bisa menangkap atau mengamankan preman tersebut akan mendapatkan imbalan berupa uang kurang lebih 100 juta. Adapun yang kami cari kriteria sebagai berikut. 1. Tokang tata. 2. Tokang bedeng. Bang berleburan. 3. Tokang kemudung. 4. Saya penting benih tokang benta. Demikian adanya surat ini, mohon sekiranya saudara bersedia ikut berpartisipasi demi keamanan Desa Morcora. Sekian, terima kasih, hormat kami Kades Morcora. Are pencentang burleburan. Abah, hari tanggawasan. Kan api juta judi nak. Ika. Tadi badangan sekali wan. Bedebo. Tapi sengkok malam mulai tak nyambi apa. Mak bisa wal. Orang ngeding bo. Mon bukaan nanti lah. Karena ini betok.
Ya berdiri sekian kaki bunda Iwal. Tak jalanan kena. Enjak weh. Yang kau suruh antara ki undangan, suruh tinggi na. Ayo ya. Yalah weh. Undangan apa? Aduh. Beli undangan kenduren deh. Undangan Mekaler. Undangan apa Iwal? Undangan Jarok. Aku. Enjak kau tak norah. Kau jangan carok dia. Benda oleh berkat karo Makaler. Iya po. Are undangan Mekaler. Tapi hadiah lumayan. 1 juta. Aku. Pak onje kau tak keroleh 1 juta dia. Dah remet ceretan dia. Arenya rejawara bagian tukang tata po. Kangku mega preman sebeda nang emor jora. Be, mau karo gunde ya maju norok Wal. Eman bisa 1 juta. Iya mon menang. Mon kalah. Tadeng baba na bagan nurid deng. Hina Wal. Maju nasib. Iya maju. Ayo. Apa? Cela ko kang siare jele. Maju ki bagang morjora. Male berkunan na kang siare je. Ntar ada mabik. Ntar undangan le. Kemorjora. Siapa kabin? Beni undangan kabinan le. Undangan carok ria. Mata apa krongku? Cek carok berundangan. Be, setere zaman modern. Teka carok. Beda undang nama sesetia. Aduh. Mata lang ngalain kendurenan. Iya le, kok mangkat kada ya? Iya bek, bentar min selamat dah. Hari kita ini kalah enteng. Karena apa? Hendra ruah beni orang kelor ke. Pengapa lagi? Tujuh, Seporan telat. Ibu dah acara. tujuh. Aku kumpul kapir lah. Iya lagi. Kena. Pas marah keluar sola. Ere kenonjengannya bubi ke kewi. Berdera sulah. Setiang kok langsung ngabsena tong situng. Berdasarkan riwayat hidup. Saudara Topo. Tempat tinggal Lauk Cora. Pekerjaan tukang sebet. Pernah menghilangkan 3 nyawa. Bisa jelas lagi? Iya Gi. Sesuai fakta. Seko mari ilang telo nyabe. Saya pertama aku mari tukang bahu dan Gi. Saya kedua mari tukang bakso. Saya ketelo Gi. Seko mari tukang cokor. Mak bisa kasih mereto kang bangunan, cong. Der cerita nak. Pak tukang berapa blesterogi. Pas anda nggak kini takut biko. Yimas labu Gi. Dolai bilololot. Wih, ya Rawi. Kak, kere soronya reto kang tatawi. Mak pas oleh tukang nambuandang. Jajan nak kan, andi. Mari teloreng. Seterusah saudara Sawal. Tempat tinggal Lauk Cora. Pekerjaan tukang macerpat. Pernah menghilangkan 100 nyawa sekaligus dalam 1 hari. Bisa jelas Akis? Mulai dari Sabtu, malam Minggu. Bisa duratohnya begi. Soal lah, banyak yang bakar. Aku.
Jak orang malam mingguan ri cong, mai bantai bi kaki cong. Taring neser orang tandi salah. Benih bantai orang lagi. Tang bapak kan datang nak lele. Pen malam minggu penjaring mesen. Teting kok tedial go jona. Mun jedak lele dek ketok ada tak mat lagi. Wih, dena. Kak, kira seru nyari tukang tata. Mau lihat tukang pendong siongan. Mun terakhir ruah toang tataongku. Seterusnya saudara Ropik. Tempat tinggal Berek Cora. Pekerjaan tukang tata. Pernah menghilangkan 7 nyawa dalam 1 jam. Bisa jelasaki tretan Ropik? Mun bulan raja bisa lebih petok dalam 1 jam gitu. Ma bisa deh iya, Pik. Bisa jelasaki kakek. Mun bulan raja banyak korbanan ki. Dari langker ngalih ke masjid. Lain perkampungan ki. Bah, kakeknya tukang tatan apa, Pik? Tukang tatan sampai mari beli ruah ki. Tukang lang tolang. Tetelan. Apa? Munde iya tepak ke tukang tatan tai munde ya. Usul!